Gostujući u jutarnjem programu televizije Pink, Jelena Karleuša je predstavila novu frizuru, ali i ekskluzivne snimke sa koncerta Viva la Diva. Pop pevačica Jelena Karleuša gostovala je ove subote u jutarnjem programu televizije Pink. Ona je u ekskluzivnom intervjuu otkrila svoje planove za ovo leto i jesen. Pevačica je prvenstveno najavila da će od ponedeljka prekinuti saradnju sa svim pisanim medijima u Srbiji. Glavni razlog za to su tekstovi koji su svanuli nakon njenog koncerta na Ušću, koji su joj, kako je pevačica sama izjavila, slomili srce. Karleuša će nastaviti da sa fanovima komunicira putem socijalnih mreža na kojima je veoma aktivna. Pevačica je, pored najave o prekidu saradnje sa medijima, predstavila i nove snimke sa Viva la Diva spektakla i izjavila da je pitanje da li će DVD uopšte izaći. Kao šlag na tortu, pevačica je u ovoj emisiji predstavila i novu frizuru. Iako je svoje poslednje gostovanje pre prekida saradnje sa novinarima trebala da ima u emisiji tačno u podne u ponedeljak, to se neće desiti, a razlog još uvek nije objavljen.